akatia na demsa haka kra de na ye mefu obi na ye ne mewa ha na ne se de kwae ne no matua saa kontesi ade unhunu kwae ne bio kura nsuo na no madana ni no madana nsuo ne se unhunu nsuo ne kura bio ana asa milk na unhunu wo ho no saa no enti ya mia no ni se empanyifo mafa mo na nsi fam amra saa dwumadi anyambra se mekoso ha ya ebe kakra enchirema na eba no ombabo esubo bebre esanse nsua ye gya to ho ma nchirema no ene na ye mpanyimfo na yete ase no yese no na nchirema no ba edie bio na ombefa no mde ade dwuma sesi a wo hwe a koko na twa area ha nyina ho ahia nsuo ya na ye koko dwuma ibi bia ye bia ye nsuo ya sesi a nsuo nso na yese ne nyina nti yese mpanyimfo na nanom momwa ne ya mmra sa ne bone ya ekoso yi ande sa nchirema ba boye so bodabi Asante Manso TV ya somo sompa. Times are changing. Ghana mine, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne etitie mu rim, ye sidan wi anaso moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company e wa Asante memu abedom ye. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodro apapapa. E wodi gudan so medan homie. Ebi de say long span self lock, IBR, housing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing knobs. Ni nyina e dan e honiema Adabov company e de abeboaye. Your office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakui factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetumi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi abo apa ho sima enum pepepe enne eye adwuada asana abosomene da etoso enan ewo afimpinu ene aduonu enum misan ma obi bia atenase ene akwaba edeba Asante Manso TV Dani nyina yesomo sompa abusanfo enne de mede ba somo eye Galamsey ho ensensem eden na amane homene so ewo ye man Ghana mu ha ene eye ya Asante memu ha ne titiru enti enne de ho mede ba somwo kata bi efri eye Asante Defense Force ababeto ye nan so na afin so Asante Volunteer Security Association ababeto ye nan so eden na ekoso ewo Ghana no Galamsey ho ensense mana leta nempo eden na omo eka akire di machi na de oho bia no mefa ensomo me amedi dwumadi ho chan mediane ekua paka abusanfo ye ba ye my Ghana mu hanum sei ya ye nyina ye nim de ekoso de atiate sei ewo ye my Ghana mu hanum sei pa ye kan ne ma eha yen ewo Ghana hanum sei ye ntimi nka na yenyi Galamsey nso emfa emfimo na de nyina nkomra nyina so ye mpanimfo ye nananom a ensase no omodeda ano ene ye ntwa ye ni enkonkohwe ye nsuo ye nhye ye nsuo ye no my Ghana mu hanum sei insuo ne kwampa ye ka se pipe ne kwampa ye ka se bi etimi de bi dware ne de ke kan ho nyina nanse ye bu ahwemu fi ne nyina ye den ya ye nsuo nyina asei ye ka Galamsey nsuo ye ntimi enka na ye nyi China fo enfim da bia no buza se enti sa nkofo no eye hefa pote pa na omunim se aha udru Ghana hanum se a Galamsey aha ukwa obenya ye friend say ukwa obenya gold wa ha nti wo se kotu Galamsey ne de keka mo ye cramp na mo ye ne kwan paso a anka enhadwen o anka enhadwen nanso illegal ye anka se de ye pe ena eye anka ye famra kwan so kwan po na ye anka hadwe ni nyina ankomra nyina so ye menu mienu eto my Ghana mu anum sei se da na pan medi kan ya da ne nkoa na egu ye anka sa ye memu enne ye hwe China fo na ye edwuma edema wo mo ye nam kromo ye hu China fo omo sign post omo sign board omo niema chese minim se Ghana ha no se ye ne Galamsey ena afa so China fo na ye che ye man ne dia mi anka sa minim enkura twa ye ho hye nyina dodo na Galamsey sa e de say ye man e de say ye nsase ye wieni nyina afa ni de sobo akakobo ye nwura da bia metena fidika se so ka se wono wontimi
enfa na ni kwatwa mansa enhwe de ekoso oman asante man mu nyina enti na wanyiyi ye na nanom bia mode da no na mo so motena ase na mo hye e ma nema ese ya ampesa mo kan de asem na kire ye tu wie nsusu a ye enye se ye wia ye kataso anase ye bibio na ye gya ne ho sa utwa wani kwohye oboase amamom atru ho ba bia medofo areho asase da ho kakra na asase da ho ne nsuo nkoa enye nsu pa ya numo nsuo fi enaguo ne nyina ne se yakoya Galamsey ni wo ho awie ene agya ne saa ye nya de ye pa afa ni agya ne saa Galamsey your friend is saying petia ewo ho no mi minim se ye nyina ye beka emre bi atwam enkwala pon school a obehu na we yakotom na we yabude keka ho bebre ye maewu ye nsuo sei ya sase sei ene yete ho na areho ya enso ye ka ne aka ne sen ye ka ne ye sre wo mo a wo da no ne so mo hwe no mo nya bibi enfa we nyina enam so ama enne de Asante Defense Force de ababeto yanim enne mekenkan ama ye nyina ye hu sede esi ete ne nyina ene se yakwakoche China phobi a wo mo de Galamsey no mo afa kwan bone so na etu Galamsey wo ye nkase my Ghana mu ayasa asiso asem we ko so wo bekwai esi ko bi ho no my friend no aboaja o said I bisa aboaja ho na sa de we ko so asem mi esi da memenda ya etwa mu ye memenda ya etwa mu ye sa da no na asem no esi ye anwumre 11:30 mu ho ko no omuso nya asotire no month na ho omko ekohwe na said de omuso nya ntiye no omko esa pepe na etie enti no say de me de beto so ama yakenkan mo bia etie biti producer Misrana ode atoso ama me na yakenkan ama ye nyina ye hu de ekoso ewo ye man Ghana mu hanom say eto de ya na areho ya bekwai he ya Asante man mu ha bekwai he ya ena sa de we koso China for yeti ye krom na onwa ye ho entoyen onu free ni krom ba no wo ntimi nko China Hong Kong ko tu Galamsey na nya den no mo betimi ade no mo ntra mo krom ho no mo no omo ntu Galamsey ni wo ho no tese Ghana de da bia ye se agya hoho ye gya hoho saa na ye nsase essay enti say de Asante Defense Force ena afen so Asante Volunteer Security Agency to say they say yentna ho emma yensase ense enti no we eba ode ni nyina ama media houses ni nyina say yenka emma obia entibi yemfa ntu nyina ye hofo na yenka na obia so enti we no efri omo ankasa akache ena eba beto ye nan so ene de ya me ne wo kasai nipa ne nsa ehase omo president Nana Ajenim Boatin ensa ene ehase sa so na deputy secretary enso ensa ehye ase madam Ajubi Kete nti omo nyina ensa ehye ase ena omode we de abrayen enti mekan na eba ene de ya osanabo so mene da etoso enan ewo afimpino ene aduonu enumya emu ose to all media houses enti yenkan ma obia aso NTB enti was we the Asante Defense Force as a secretary the bediano no emre as a secret investigation team in Asante Mine wants to make it known to the general public about the arrest of 2 Chinese nationals engaging in illegal mining, that is Galamsey, at Bekwai. On 2nd August 2025, at about 11:30 p.m. in the evening, our intelligence station at Vantage Point gave us a signal of a Galamsey activity going on at Abuja in the Bekwai municipality. After hearing this, Asante Defense Forces Bravo team rushed to the scene, and upon arriving, Ghanaian youth about 15 ran away to the nearby forest, but our target were the Chinese and the leaders, and of course we arrested 2 of them
who were the supervisors and responsible for the illegal mining happening at the time. And see, dameminde ya etwam ya osanabosomene da etoso mienu wafimpinu ene aduonu enum abra na abo 11:30 de ekon mechre anwumre omote omunya nente se de ekoso ewo abuaja eno no ai na chese ye ka na Galamsey bi ekoso ewo ehonum we enam so ma omote omonkrofo egumu Asante Defense Force omote omonkrofo egumu ampa omokokodru ehone so said omote ntie no sa pepepe na etie sa pepepe nti omokokodru ho na chese said esika kire wo mo se Chinese phobia China phobia wo sa acronym bekwai honom no etu Galamsey enyam ra kwan so no omutu anamo ekọ ho na chese sa pepepe na etie ewo honom na ne nyina nkamfu ano wo mo ensa eso China fo mienu emu omo sa so China fo mienu mu omo na chese mine na ekoso Galamsey na ekoso omo na ehye omo nso na nyina ehye omo ensa enti Defense Force na ekọ ho ne de na omo target nyina ene se omo benya China for na nkasa mu no mo koduru honom no na chese ya nkasa Ghana for youth na nkasa mabunu na nkasa ebi ewo honom ye kiremu emu dunum de omutimi edwane ekohye nearby forest ewo nchen ho omo anhyeda amfa omo ani anko omo so bebre efri say omo na omo hwehwe wo mo dodo na no na China for no na omo hwehwe wo mo nyame nyadum China for no so mienu yetimi echi wo mo asese de yede omo ekọ baabi a ewo se emra no de omo ko producer monitor sesia na asese de kopie mu ewo bekwaya de ekoso ewo bekwai sesia eno no enti no China for na Ghana ene Asante Defense Force yete ne ntia yekọ ho mo na ehwo mo de etimi konya wo mo echi wo mo Ghana for ne de omo ayese omo de omo ho akanwura nti ye befa no sa na chese sa pepepe na etie metwa so ede amama o say after arresting them we handed them over to the police under the jurisdiction of Bekwai Municipal. All right, me producer de atoso amame. All right, so we are keen to observe and monitor anything that will come out from this. We want to base on this to make it known. And me producer me I don't know asanya aklike kokit we be ede abame. Okay. All right, we want to base on this to make it known to the general public, especially Asante Mine, that we, the Asante Defense Force, will continue to serve Asante Mine by curbing crime, protecting our forests, water bodies, land, and the good people of Asante. Let everyone be calm, for the spirit of our forebears are working again. We are open to receive any complaints and reports concerning Galamsey activities, criminals causing problems, thieves, and any other illegal activity happening at anywhere in Asante Mine, and we will collaborate with the Asante Regional Police to deliver it perfectly and expected. And Tinasha say dear China for na nyamencha de yensa etimika o money de ye de omo akọ bekwai municipal like honum police akache wo ye de omo akwakogu honum a omo hwe say emra so emra kwan so no ye de emra ebeye adwuma na ba bia ewo se ye de omo to a eyeye no ye de omo so ato omo to aso ama ya twere say se wo mo tiase nko ade Asante Defense Force etiasi nkwa de omba biri omojani ahye se enema boni bia enkoso ewo ye my Ghana mu hanum sei efa ye forest ho efa ye sase ho efa enema bebre ho impo enipa omo etim ne kwampo no omo hye se Ghana ene Asante Mine titiri de ombebo nkofo a yete Asante Mine mu hanum sei ombebo ye nyina ye ho eban se de beya bibiboni bia entimi ento eye yen a yete eye oman mu hanum sei de yema yakoma
enti na say the spirit no sign eye adwuma na che say de etie eno no metwa so de amammo. Also, we are open. Okay, it's a one of them. Some Kenyan complaints. Be a uwo bia no Mr. Ubetimi at the alcohol. Say a far Galamsey. So what is obi a Galamsey? Ye illegal one. Ubetimi a report at the amount. Young kobo di dabi. Young kokas any person may see and a beka say and I say dabi. Into dear be a how biano fabra. Brabe catcher be ya so tire ekwan bia ye be fa so a ye betimi aye age asase e de asi ho no ye be ye e de amamo na che sa pepe net say de omo chiremu a they say de omo ne eye Asante regional police say de enyina ye ba be kan bom na ya ye adwuma no pepe say de e betimi aboa ye nkuru yi na che say de sa na Asante defense force no e kan e de atru de odi chat so and say in the activity involves if the activity involves your chief, me repeat if the activity involves your chief which you find it difficult to handle, kindly inform us. We will do our thorough investigations before we summon the said chief to the great king of our kingdom, that is His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II, just as we have pending cases at Asante Council and Kumasi Traditional Council about some chiefs destroying our land. Regards, Omode Omonchia. Eguho edi emaye enti say there na chese sabe pepe enetie wo wieye e na odi chat so say God bless His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II. God bless Asante mine. God bless Avosa and Asante Defense Force. Na chese say there a free omo akachi ababeto ye nine so say media ni nyina yen kama obia enti na ni titiru pa ene say ensama ekoso ewo ya Asante my muhanum say no say no mudi kan bibia ni abeka kire na mmom se asam no efa ohini bi ho se wadanente ya anasa bohu se ohini bi ena edi animu ema sa nkofo we anasa sa Galamsey nsensam no ekoso ewo ya Asante my muhanum say ya de omo ka kire ne say brabe ya sutire ebia na eden wonya wo bia enka kire na brabe yi Asante Defense Force no brabe yi wo mu asutire ubeyi wo ba asutire wo mu a behwehwem ekwan yo mbe fa so mbe hwehwem ni de nyina ewo omo honom omo be hwehwem na afei se wo mu hu se ampa de wo kan no eye no kore se wo hene asemasi wo hene wei ena na sase so anase wodi animu ama Galamsey nsensem no akoso ewo ye man Ghana mu ha ni tichu ya Asante man mu ha na dia wo mu ankasa ehwehwem wia afei na omo de nakwa akoma eye nwura Asante man nyina nwura otekokko so ai na say tutu abebio omo de nakwa akoma no sede ye kɔ asetena ewo Asante ene Kumasi Councilor nsama ewo honom efa ahemfo bi no a omo sese ye nsase ne sede nsam ni wo hon saa so ne de ono so nipa kro de no ebekɔ akwakɔ ka ho na kyese sede emra kwan so ewo ya Asante mem ye ni di no ye ne no akɔ ne saa pepepe enti de efiri ho ababeto yakachi eno no ena ene yede eba abesomo ni nyina enkamfo ya na eha adwen yete ye man mu anum se na ye ankasa ye nsase ye se no na den na inchirima eba omba betna so da bia meka se ye ba ye man Ghana mu anum se ya eya na ye dwene ene de ho ye ntesese bio broni a ono de wo wo wie no anonim so betimi abobra onim so betimi abobra ono de wo dwene omo ye nwo wo mo enso ye man Ghana mu ade ye dwene ye ankasa ye ho ye dwene inchirima ho eya na eya abusafo enche meko opening kese a ka eya Asante Defense Force hono na ye ne no atwetwe enkomo na de wo bia no wabɔ ne tew ede amayen na kyese de etie eno no hello Meto wanka. Opening kese mo akwa baba Asante Manso TV. Echeme je so. Mejide so oba da daro ma bibia boko. Na me ando bibia boko.
ko yeda nyame ase minim se bia bibinti wududi ebete kakra mete wase na ne nyina enkamfo ano enne ena yenya eye krata a efri Asante Defense Force ababeto ye nan so sei ena ekoso ewo ya Asante man mo ye bekwa ya China fo amakwakoche wo mo ende keka wo bebre mene metiefo atwetwe enkomo kakra nanso wo ye pani a wo mu ide eni de kwa so Mr. say obema ye intremu eni de wo se ye hu ede efa ehu nyina wadaroma. okay me da se pane akwanya ojama me na didi kan no esem kwatenti diamania otiko we ni brawe ngoma so na si to babio Piao ya nkwada mai na betia otiefo ne ahwefo nyina so me da se bio so ma me this opportunity no na de metimi aka fa de ekosi na hono se bia nipa bi nim ye na obi nim ye so a ye dwumadi a ye di nyina ne se Asante memu no ye behwe se ye ho bambo for security ni die e be fa to ye ho so because ye hwe se a kingdom like an Asante na e ma betocho na de bia no bibi foforo na esi na amanfo etu e form agudie kwan bone so e dey say you ready ni say enti no ye avosa Asante Volunteer Security Association ye branch ana say yen call for no mudijuma ye fere wo mo Asante Defense Force ye mbrantu we kuwa won husisi won so na Asante da wona koma so na ye na aka bo mudijuma etise na ye wo team any team B which is Alpha and Bravo BBC Kumasi ne mountain so na enkoyi na entwayi na eyade bia etoto ye security asia even to no ye pese ye boa posi for wa Asante mem ma won dwumadie no so eye mre ema won ti no yedi ke tu wana mo hwe se dwumadie no se ya de ye betumi aso ano dia e wo se ye di bre police na mum se be bori ahoden so dia ye be police as 3 amane de ni mu aboy wo sai kwans ye memenda itwami on the 2nd August afie mu 2025 na yen intelligence I laid down where Asante memu nyina the information about armed robbery, thieves, illegal mining, land guards, a lot. Nyama ensen fatane yiwa na ninji honi nyina no na yeti huntumenti no ya tu yen konfo apete se de be ya obehwem akọ mmea ma ye huni ya ekoso ho eni mmea yibetumi aye afam na se de meka no na abo eye 11:30 kobo no 12 enwumere mu a amemfa ne se obi a nyine se bibia ekoso ho na yinya intelligence di ma ye se nkrofo bi hye kro bi a ye frɛ no maboja ewo bekwai metinimu eho na de ekoso no se enwumere no a omo ene yidi nkomo no Galamsey ekoso China fo bi na hye kire a wo mu edi dwuma no a China fo bi ka wo mu ebra ye tie ye no na chese available team na ye Bravo nti ye ma Bravo no kofo nyina ye se ne yenko na yenko hedi bitumi aya fa dwumadi ye tisa ho ampa amane bo aye zakai kodro na chese sanete na Ghana fo no de mi fa ne se woni ho no mo ni ho kakranti no wonyina de won tika nwu a wodie wotimi Ghana ye na ye kono buta ye nyina ne se ye kwachi Ghana ni na won ya fa ne se wontu Galamsey mi ma ne kakra no a ye nchi wo bia cause e wodi animu no beteche a obesa akoya akofra foforo de omoye kina ye hwehwe mpanifo edi animu no wo mo a eboa wo mo ehye wo mo kutupa mo mo dise adwuma no enti ye nsako ka China fo mi na bra ye chi wo mo no ye do mo free wo no mo abai ye aboja kuro ba ko ka ho police station ye bra ye do mo beduru wo no na ye opani bi be yi ne ti se wo bebele wo mo na nsemu a wo ka wo mu die ye di nsemu ku krata so dia koma yura cause ofu bi esafia eboa ya agisika free China for no wa enunti omutumi di se adwuma no ya gini nyina with evidence yi na ye boa no edini na koma yura mene mo kasai e won sem makoma ko be ye nu fa ahemfo kese won nyina different place a wodo won ho ahye Galamsey semi bo essence ase eme po ye okadimbone na asempa ne se yura ye mpanifo na eka enunti ya the petition akoma Kumasi Traditional Council ni Asante Council
fasa nkofuku we nyina ho me mpese me bɔ mutin wa ha enche bia me gidi se yewura be fra asɛm no ama mo hu ahemfo fo akokudam a edi yewura chi a e Asante man fombo e de won ho ahyɛ dwumadie a ensɛm fata yi mu ma papa ne din sɛ no nsɛm ne nyina wɔ mo ayɛ hwɛ ne mu se be frɛ idase Kumasi Traditional Council and National Asante Man Council nti we so ye do ye koka ho na ye na evidence ne ma ye nya ye na kyerɛ sɛ ampa waje wo musika na mo mu di sɛ adwuma no ya mo mu di China fo mienu a ye chi wo mo no de short is a buyer any nyama bi ka ho a ye di jinjina so e de ma wo mu bill e wo ye ni aye nim na ye gitum se be mo mu bill because of conditions na e ka ho no na de e ka ho bi wo a akoya nsem na akoye nyama foforo bi ntino eno de ye de ko yure anim nti ubisa ya na je tie no ye ko ye no ikunya China fo chi wo mu ma wo mu na ye chi wo mu in the course of the act no ye chi wo mu akasa se asem ni ade ni esiye enye bi wo free wona akwachi ni mu de e koso na yenya no e chi no nti yenya wo mu e chi wo do mobile police station ye said the Ghana braso emutie no ye mfa obi nto afiase more than 48 hours meaning I was so wonya obi mani bail no nipa na obi bail no omo no na chiri mu ama yenya eye ade na nisu yi ni a wo hye chiri ni o waje wo musika nti a omu di adwuma but ye mo ti ase wo ho se nipa na je wo musika o se waje wo mu dan yo asase bia wa Asante memu bia yi uradia na wo hene ni ahemfo aka ni na caretakers nti yi ura ma wo bia kwan se wo nti se omu le ye kan wo mo ni ma police fo nyina ti bi se asase na omu gina so no eni bebi omu kutu ade no eye de wo tene kokoso ne dia enye wo hene bi enye wo bi a waje wo sika wo ye caretaker nti waje wo sika wadi say ye wo hono die we will never allow them to do that it na boy say chopa kakra ye mo ti ase say ye di enya hwe buma na o man ne bo nti ye de betimi aka kire wo mo anom wo mu yin da bi ye free ai tutu mo ya beduro na e wo say ye ba e be di dwuma because of Asante nti na sia beduro no mo a enye wo sika wakutu am obi nti e ne ye be jawa ma wa ye ne wo be ye yes ya nya ne nti ye kras aso da fo ti me ko emo mu dwane e ma san ko ku ye nyina no ne nya wo mo nti wo mo na nkasa no eye wo mo ma say ye nyum ye betimi be nya wo mo e ka kire wo mo say we are prepared and are ready for this because the Asante no ye ndi hu dwuma anko ho tokwa na e bebi beba nti wa na be ko tokwa ahwe wo mbe lose nti ye ndi ka kire wo mo say wo mu ni hu kwan som kra ko so no matter the amount of much am wo hini bia na much am wo bi no asase ne nya wo mo dia no tene ko so ne dia so wo no ma kwan nti ye ma wo mo kwa ye jadwuma no a ye be ja mo mo akọ ese ubisa mi ade wo no mo no efla eye bakwai apo ja o sa be ja that krubi o wa na tumedi no ekoso opening kase beda wasi bebre na China fo a mo achi wo mo mehwe karta ya mo de ababontin ya mo achi wo mo se mo achi China fo mienu na eni je kwan so ansa na obi be free ni man mu aba obi man so no nipa na wo ba no wonim se krowei anase krowei meya Galamsey ewo so enti sempo se ahemfu bi ena esa ehyaase a ohene ne de minim se ontu ne nan enko asase ne so abra omo eye Galamsey na anase de kenka na nkrofo e bi a abibifo anase Ghanafo a wo mo nso ekọ kire nipa ne se aha ena Galamsey ne wo mo a wo mu gina anamu se ahemfu no eni de kwan so omo so matimi ache wo mo anasa mo agyae wo mo so saa efiri se mo gyae wo mo san so a se ne ade na bekoso akoso enti ade nti na mo che China fo no saa nkrofo ne mpo se mo ni mo ade na mo anche wo mo so amfa nka ho okay beda se pa eno na meka se China fo no dwuma wo mu die no ne odi animu a oka mo ye Ghana ni a wo mo di dwuma no wo no na bra ye do mo duru police station wo no wo mo efre no ma ne bibeli wo mo na wo no na ebekire mu se eye nkofuku bi ni nipa bi a omububu di nkyere ye de ho evidence abasi di kyere ye ya omotwetwe sikade amasa nkofo no a enu nti na na omodwene se omanya sai kwanya no a ono so kofa na China fo so omomedi sa adwuma no enti ye di gina na nemu no mo de won kase pa ne man se wotwe sika na ama nipa no a watokoro no de asase no eye yuradia na wodi ama obi se won hwe so a nipa se nipa ni timi to asase ne man nti se onipa na to asase na man dia onko nipa no no ne kokade obeni naka eyesa
Let's bring you to who's uncle for quarantine, one uncle for my baby honum. The beautiful BSC, yeah, Mom Mubita, and you're not the buy the man. Ewo honum said ye be almost who say near to atoye ne abeseri enibre aba entino enye se wodi enimu ofria me ye kase me so me ye dis dabi eno ye so ye entertain that tie ma no ya we it is a wo busa wo bia o ye Ghana ni awudi enimu a that is the manner obabe beli eye China form yenu e free police station wono ene wono ene ti se adwuma no a ya mana ya we na mene mo kasa yesu de ye gya ye nkofo ni pa kakra wo a wo mo hwe kire ma ye bibia na ebesi bia so ebehu tie de beto openika se meda wasi bebre na mi beja wa mo akọ eje kwa beja wa mo akọ na mo kartem no mo kan bibi se etomre bia eneme bi ho ya na ne kan eye kana ne nyina ne sese ye wo hini bi na wonim se e bia wo ye saade wei ekwan abefa so a obeka atwende ka e na eden kakra ti sade musika ye no mo achi akwan he na ye betimi ehumo pote na mpo se bibisi krampo a ye betimi aba mo na so aba beka ede atwere mu. Okay, but that's a eba ye dwumadi mu ni ye bibia mu a se wo hwehwe ye a wo ko eye didikan Mopinso radio or Busayasia, you will nip our honor or Mobema was Akaye and view or Facebook, Ubenya or TikTok, Ubenya or YouTube, Ubenya or her, and I am contacts here available at any time via offense so I knew between Como. A funny maybe an in ya, a Coswa, I say, Ekutia Asante Mai, Yen Sasi, Yahumbo, Yen near my Yesua, Bibia, if you were home, you mentioned any Bibia who say. A threat anything concerning security there ubetumi afrɛ ama yehunia esitiene nia esiko esu betu wana mo ama asumdwini pepepe yonso aba na say entertain video ni so no avosa ene wo meboa ko Facebook na avosa BF which is Asante Defense Force okay TikTok na avosa ko YouTube na Asante Defense Force. Okay. And yen email no so ye Asante Defense Force avosa@gmail.com. And so my message and sabeka WhatsApp number no so ewa abonti a wo yen page bia e da honom esa wo yen letters na sia obi a wo hwe bia no betimi yakasa yen contact so e ka ho bi. Okay. We are penny was our agency mu dear menya wa he any day kwan so fa afutuo fa fidike sei so fa ma obi bia ne nsa ehye ase wo Galamsey wo eye Asante man mu hanum sei say ya hemfo say ye atitire say ye hwan obi a nobody is above the law enti fa fidike sei so na yemfa afutuo impo say won en kwa wo mu a yemfa emo mu nyina. Okay, Jamaica is so simple, say. You know, you won't say, you coco, you done it over, and open so nasty to a baby. Gibibia will be a no Asante, one can no one say, Santimani will be there. Okay. A country, Nanum be. I want the 1 year, what didn't say. Oga Boyura, Amana Mamua Wupun, Ayakrabashan, say, Omushi. The breathing is doing a breathing as soon as Nanka Santi for ye, dear Santa Foncasa, yet yes, it can egan Nanka. In Brevia Meno Casanoti, and now what do one crowd of good dear Santa Mai, now 1 year and 2, Naji Copi, Nan Tibuacudia, and now Masaso Fumu, woman to me, Nasan Bio, a year to now I'm for baby as Abefa Musa young fine and my Asante Mai. It did not be away what you could ready was in Amboneso. So we pass over to Bisika, we pass over to Asasi, but must have any money. Yes, so a best sorry was only will. Ye ever see a bit me no what can be an overcome. And you may rust what, and you may rust to ye, and you will be as what, if many penny money pan away, and I would be good upon any more. If you can't will be your once and to memoir, we and Mosa will not ye, or your killer, your person come out as a killer be as one a killer. It is Amuna now a Yokumasa Montensua and Nekum Akuya we machuino. Nina a part of Asante Defense Force in Juma Dia Yet. See a Pia, Police Betua or Dobacoso Docotum. Now we try ye as Asante Defense Force Betua Uya Rotary. Uya will be Uya be before Sia. So,
ebe ha wo busua nti ebe sire wo bibia se ebere yi mu ne don yi mu die ni asori e wa Asante memu avosa ADF enya go na ye bedi e wo ya Asante mani mu nti se wo te Asante mani mu a ma asundwi pepepe yo obo ene ne mapa enhye wo ma na wo ye se wo be fa kwan fufuru bia so e de ye ne ye wo pe ye betu bia no wanu akofa aba se wo ye wo ho na wo furu kuro mu aba so a waba no di se ye ne di mra na hwe ne Asante fo ne bi wo suban ne ye no ne ye bi na wo ye ma ne traso e ye bibia emfa kwan mu ye niema ho de a ye mfa njew enti di metimi aka cha kofo nyina nse wo betuna Asante memu wo hwe na won tena se pepepe yo na ya Asante man no ye si pe no no ene wo monye no enye ne wo mo so pe no no ene mo bibia so nye no ho se o ya agiman wo ye agiman na se wan kokon a ya agiman hunu mutimi kon wo gye wo man bi enti wo no sa nipa no wo be hwe o mo yi ifi se ya sorry se ye be ya Asante ne bi si wo de duru no ebre no ani se nananum kon a wo be ku checha Asante man ye so ye bo ho ba ye hwe mo nkokora ansa ya kase ye hu ya nka ebre no ni se ye di se adwuma nti futu aka me de bamba me nua no Asante fo ne se obi anka na koma ntene yam we are there for you and we will make sure say bibiara be work biu e wa Asante ene ne potem efini hu ne manyina ka ye dwumadi ho a igusu sese niema amu ina mbe hu ne ya ebisia akọ me da wo bibias opening kase ye so ye da wase se wonya abre ede mai bibia e besan akoso bia e kire ya adwene a ye besan aba wona sabaginim de that's that's okay abusiafo na chese ye ba no ya Asante maimu hanum se ya avosa ena afen so the Asante Defense Force penin kese ena meneno etwetwen enkomo ede efa de ekoso ewo ya Asante maimu hanum se ene China fo a wo mu akwakoche bo mu na chese yetie ne nkasa yemu a se dem di kan no sa pepepe na wo chiremu ede akire ye bibia ekire wadwe na wontimi enko kan chire wo bia ne titru se fa wo hini bi ho a na watu anamo de akọ eye efikasie menhye efikasie ukọ opem so a obetimi enya omonso ewo ho na bibia wo bia no yaye amana yeye yensase essay ewo ye my Ghana mu hanum say ya Asante my mu hanum say ente say de ye nyina ye nkan yakoma enso ye yem ye nananom a omochekere Asante man ege Asante man edi esi ho moja na ehwegu ye no asan amane homene so ebiem te say de obia nka nakoma enso ne yem ebie say encha Asante man mu hanum say obi osum sikadwa bia wasase so yebeja Galamsey ye ewo ho no say Galamsey enkoso ewo eye ahanum say ebi abusuanfo na chese de ne mede ebe sum mono no yensase ye japade ye mo ho ban eno ena me ne menya babiti ena ma wonso wanya babiti na enne ayete asi ye say ni nyina enchima be ye den ye nanano madikanfo no omo say yensase ya medofo kamenu mienu nkene ba betna hen ehimfo bitimi ton sase a etonton amuseye kura ka ho ye ton sase a ne aton amuseye ka ho bia ye nenam na ye bu ye nua tugu Asante maimu ha pa ne efra ha Garden City ene nua ne wei ene nam ha na Asante maimu ha Garden City ene ye bu nua ne nyinagu na de ya na ya krampo ne se yen ya yete maimu ebetimi aye no ye de nua ne ko no mo de akoye bibi na mo akra de yen ya asan akra de aba san ba beton ne ye hasefem araho adrumra wo se yenso etimu se ye bibia eyeye sanka ye nyina ye betimi agina ka bibia ye betimi akoso wano e de ama o my Ghana mu hanum se en ne titu ya Asante maimu ha araho ya enso ye ni asem na yaka mamefa mefrefui hello na design. Da Roma now so. Ya na do na do the program ya na mo bi maswana. Oh, ya mo bi baso. Na ya na your time no ye bra na ye binti na mo ye ni tete mu e de abaye.
meda minua no be kasa na sese wo bobo Asante ma ho ban na kaka metimi aka ni se anya ye Galamsey ku bibia fa Asante ma ho omo sori ati ayen ni nyina ba bi Asante koka bia no wa be joni Asante ma no mo hwane ye mo ho ban anya ye Galamsey ku ye bibia ye japade ye bibia omo ho ba mai na forces ni de da chi bia na ebuche for ye so ye plan ye beti bi aka ho ye beti Asante action force let's say ye defense force in Asante action force because you town on the two police near Abanso Asante ma be dia dokro kwaji ya da o ma se ne adwuma pa ya me hira na omo nkoswa no omo nya adwumaden elfa mo Asante man se de na nanom ye no ye da wase bepi ya me ka omo ye da wase yenso ye da wase abusa for that is say there yeah my guy say ye wo avosa ye wo Asante defense force say enche me frefo ne say eba beti bi aka omo ama no ne no eba beti bi e de aka ne say de ye gi Asante no e de asi wo pa moja no asan akenya ne ho ebiemu na kyesa pepepe e na ete eye wo japade eye me japade bo ho ban na me so me mo ho ban na dachi bi no ye nya bibi e de ato ho e de ama nchirima a wo mo so e ba se de be ye abrabo no e me ye dendenden emfa ema wo mo na kyesa de etie no me comment section no me hu pa okay Asante Defense Force and the menyomo my comment section hanum say also thank you very much. We are in for Asante and I can alone it is abepepe and I wow when Asante memu de kan yensafua say ye beya dia ye ema no ye pa na chese sanity mo comment section me hu obia Peter me hu pa abusanfo ene Asante man so TV de ye de eba besom mo ene say ye Galamsey ekoso ewo omaiga na mu ha it is true Asante mai mu hanom say na agencies na omo ate omo ho etu omo ho de asi wo say omo de omo hwe mai Asante mai mu hanom say yensa ase ene yensuo ni na ekeka ho nyina no emfa ense ba bi akwakoduru no afei de eye enti omo so etu omo ho de asi wo say omo hwe say bibia ebekodin ewo Asante mai mu hanom say karata omo de ebaaye no makenkan ama nyina yenya ye ho entiase ye ne pani a wo mu enso e de etwetwen enkomo ema wono so e kire yen sede esi ekoye ewo ehonom eye bekwai eye osana bosomene da etoso eye mienu eye memende ya etwam ya opani kese enso atwetwe ne membebre e de atwere ye guso edi nsem nachi de beku biya no Asante Maiso TV ye de beba abesom nti ana wagebre na wodi achi wa subscribe channel na mai afei no wa follow yen wa bo notification bell no say the bia onsa ebetimi akabi Asante Maiso Professional Photo Studios and afei so Grand Echo Cabanas and Adabove Steel Complex Limited and edejete eso masene ema mitimi de dwumade ede ebrewo meda crew ni nyina ase me manager ene I me Billy Bakope meda obibia ase me de dwumade ho chame media ene ekia paka macro Asante Maiso TV